Hello, so piu le naute na damjing ohenam. Thusim tha ngai kit dingin. Lem nai so ke kit uve. Tuni athusim in ngai deu chu hi le. Iso pipau. Thang poi hlung dimit a hen sut. Kahinkho hi nga hi boy kiti a hi. Thusim hi lungsit umtah ngai num umtah khada hin. Akipat na kuna aki chai ne chen ge. Nanangai kit uvin. Kahin tim su ke kit uve tun. Ama su bang bangin. Anangai khom kit tau hite. Architecture course kahinsei. Kipa ta inlang pot do dia. Guhati apat. Window ticket khat kakila a. Basunga kana tole. Akipat do koncet na chun. Nunga dong hoi sil khat ka koma hong tawin. Aki chai dan chula. Up to date tet wang achun. Chandan chu. O tet tu tim abang zingin. Amai so dan chu kavet le. Lung lai lo. Punat na neita mial apun. Don put ding. Don put loading zong kalung adongin. Ima say lova. Tip bia chen kavet vet le. Bas zong akipando paitai. Aka le ali kiti izin til khota. Lungnat na ta khat wang anay ihi ti chu. Chena ko na chun kahedo tai. Asa timto seiding khe lo mana chun. Kabe nga ko na chun. Ko Pepsi kalado indon dia. Asin ko hondo le gang ta chun ikilain. Hai lo be achun adon chai ke in. Abom kiu bo chu ehin lepi e. Keizong seiding hello wa chun. Kadong mana chun. Kame atomin. Window achun kale latai. Hiti chun chomkhat kalai ule. Oil pump khat na thau thun ding achun. Bas chu ong ki khamin keizong ka kumhlan. Hichinu hin. Kok adu hi bo inte ti achun. Kok ni kalan. Kahunglut kit le. Kato na window lang achun. Nupta achun ani kitawin. Seiding zong dan chu. Kakimo phat lam che achun. Kadai ta asit kakila achu. Ila pi do hitai. Kinzong kok chu don in tia kapi ile nom kit pon. Anup lo phat na chun. Khat ka donin khat chu ka kikoi tai. Hiti chun. Pungtum tabang ho chu kong thlai zo wa chun. Ahong imu pantan. Gari kitin dung zui e chun akka le amalu zamien. Akka le window glass achun alu kitazin. Holding zong dan kalung don zi achun. Kamo vet tho jing e. Chom kha zo wa chun kaleng ko chu an ki khamin nom ta chun ai mutai. Ke chu ai ti anunga ti chung to kita khalo kan hi je achun. Kaleng ko wa nop ta ai muna. Amai le kamai kisu to banga kinai cha a chule. Window akuna huin asam. Ahin mut leng thil a kamai ahin jep ji chu. Anam khat ai ti aka fil ka lo be khat ka fil jing e. Kata sa chunga ai ti a amel khet kha lo be khat. Kanaw nu banga nop ta a ki chol chu kalungzong adongin hinla. Aso mai chu pata in ka ven a hi le. Amel hoina chun e hi min. Lungsi sit kasan. Kalungsi do jing tai. Hizi achun lel he zong leng nom asa pole ti achun. Nom ta achun ka ki chol sa tai. Zana chun zakhala banda kain pha uwa chun. Basong ki khamin anne ding chu a hitan kinzong katho khangin hongin bune phat hitai ka tile kanung ain zui ngal kinin hotel khana chun kalut hun in bu kane hun in kinzong boy namin ipiham ti aka do le kangcha achun boy team a hintin kinzong keimin maungneu a hi ti achun kadong pai kinin ipinati ham ibi boy na lomlom na ni kha to ham ti a ka do le ei don but tapon kinzong avela chun kadong kit tapoi azi chu keizong mikam tamlo nunga langa zong liplo ta le koi manui a konum lo mi khat kan hi je achun ki ha do le asilang agyal pep ding ham kana ti a hi bukane chai huna chun buni eman kapin cigarette kaga chep zo wachun bas nga kalu na kana tole anglut pai kit ngalen bas aki pando kinin zan khuwa achun kaleng ko chu
ama pilu aba sa zingin mi ho vet dia chu doma ki ngai ta ka ba hunwang achun important chu ke holo pia hung kilon khom thun ka hi hitai architecture kana sim chu keima thrup na ta a kana sim a hin keima mi hi na mongmong jong chu government service building ka tha nompun manipula architecture le designing lampang ahla sam be se ji a hi private agency khat hon do a eimana ke to ding chu kathanup na pen an hi carpenter furniture work jong hi kathanup na ta khat ka hobby khat hi ji achun ni khat hi bazala carpentry thilkiu them khat ki chawwa dinga chu ka chile tuibung mini secretary mai ka pha a khun kamasanga activa hlai ngwa khat chu bolero speed ha ta ang hlai khat to chun gang ta a akipel hun le iti ki pel hun hitam lampi hoilo pot hol tam ji to chun lamthlang achun aleng hlan bolero chula akilai mang paitan kinjong ka kar ka khama ka delut paile vo ka den koi madang an helo basa kana to kompi nga nu chu na hin kinjong nakisu kha lo hinam na phan hinam ti a ka do le ka kong le ka kyang ana e a hintin ka vet le a kyang chu aki hit ko ji ham athi tem khat apwa do in dingin ti a ka kai thogut le ka ding thei ta poi ati pha na chun ka vet le le koi mala umpun he pha na chun kinjong ka pom tho in ka kar sunga chun ka damdu nin district hospital ka hlailut pi tai emergency wa na wheelchair din ka to lu nin first aid treatment a uvin a kyang jong chu bandage abor pi uvin na asa je achun ka khut atu de chat jing e doctor pan accident case a hi je achun ECG bol nga inti atin a bolding achun kam tawin lumna achun akichol sa tawwe keizong ka ki gele kalung adong tan hichnu hi koi mongmong hi a ka ukanaw khatla hi pon hi panga hi muntina ka hi ti boy pijing hidam ti a ka gyalai ta achun doctor pan a hin kovin ka galut le ima aboy serious aumpoi akongjong akita kha ji a na asa hin dampay tanti etin kinjong ahi le kipa umi Dr. Putin abil ho chu counter ra clear ka gapole kasumpo zo si chu akichai do tai po do dia alingkowa kahinkai le anule apan athu cho za phana tizata hai thailo liwa hindelu chu to hospital get lai ta achun kakisu to uvin athum dan chu ka seipi na hile anule apa jong chu akipa mama hun in hinla kasumsu mang chu biding zong agyal ta hiwe kinzong ahile nang hon klon khom tawin keizong ti tangi ti achun boithem anadam sel o katile heu kakipa wale number pe chunai pitangu atin kinzong medical slip ma ki ji chu ke number a hi tin ka inlang kan ki zotai in ka galun le kanun iti thilki cho wa chi hibanga hungge na him hoi chi baham na thil cho tin e hin dongin kinzong hoilang thil cho kasumpo zo si kan ki manchai do tai ka tile e dong kenin kinzong e ima hello pi kaloi ho khat ani ki tong kha a hospital a ka gaboi pi hibo chu tin kalep do ki tai dihla achun karum sunga boi chinga design khat ka ji pe ta achun pungsom vel achun ka phone hongingin ka vet le unknown number a hin kinzong ka pikamin hello ka tile thip chenin chom kha zo wachun heo ke boithim kai e tunia hospital a chu a hin tin kinzong o boithim i to na ba hina na patom hitam ka tile henge heo ka padomin ka wale le theitai a hin tin kinzong ke pa umi na phatom chu ki chorjing tan o mangpha damselin ka tile heo khungai tu din kanule ka pa nang chu buni akhom pi te ding atil hunin jingil ha le lungset ta in tu hi jong le kain uwa buni khom hi te na hintin kinjong o ki phatlam sa a na inu jong ke lowa ka tile kai dress kan wa sa me ong hunglo hi thailo tin keinum le noplo jong chu confirm umlo se achun fan chu athat tai ajing ni hla pungum khai vela chun ainu ka walut le innum ta le thupi ta na hin apa chu
special contractor ahizia chun Lungset ta in chang hiwe bukane khom vin poithemi la ima seipun anule pato kakya hulimule zan pungko hi pa na chun sitangye tia khongpa do le boithim chun ol chun ke chan hung tha in kin zong ka da in boithim nikha to palanga nitrik lo le kanom he hi banga nei gim sa jing ka ti le ta be a hi e kaungdam thing ting le katrit te ding na hi ong a hin tin damselo mangpha tin khongpa do tai anule apawang mikithupi sa athim ta hi chu kakya hulim wa ko na chun khaido tai nila khat kaimut ko na chun whatsapp ka chengin na hi le boithemin eo jingle na on dingle na sei banga chu mun khat na katri ding na hi ti kamon kinzong ipithupi ta azong ke lova chun okay baby tin ka reply in kaimut ke tai ajingjing ka chun kinzong ka kolin janhila achu ata an sei ham ti akado le henge e bola ka zo ka sei ding ham tin e hindon pon in kinzong a hi le an ki gongin lang na in ko mulam din na chun ni nga o ka hunge tin khet sa tai ka gari ka tol to in ka thlai pheile lampa ma chun an tingin ta be a chun amel chu vetnom nom a umin a hoi mong e gari ka kham le amalang sit na zong to dingolo wa chun anulang sit zo a chun alunin ato pha na chun ke zong ima seitam lo wa chun gari ka tolin restaurant khana ka puilut tai ne thei tampi order a bolin kinzong ne thei ne to ko ma chun thu ko do do le thilum dan jusi chu kai ne do tai guwahati a anulin te vela chom khat hung a hin hi chi in lam akile ne ding ta chu adong ma pa mi khat to akizam do thu chu aza le aponat wala angol anabangdan a hin to a hi BSc nursing exam result anga hi jong khe do tai ne te kan e chai thuna chun ka pot hontan kinzong gari chu olola ka tol tol jing le hoya ichi ding ham ti na hin tongin kinzong ke cha hi o mun khana ka poi gut na hi ka ti le amun na sei lo le hung hi nge a hin tin kinzong na hung nom lo le gari kwat chu nang thu a hi ti a gari chu ka kham le akum kit de hi in chopha na chun gari chu ka tol kit tan idia kum lo hi ong tia amazong velova khwa sa lo ta banga ka sei le kata sanjia kum lo ka hi tin amanzong isa lo bang ta chun a hindon ponin hugada ma khlailut pi tai ain khom dan chu ki pa thailo hi khel je chun kinzong ka wale pin ka ke hulim pi tai hi chun ke manzong boithim vete hi chi khuga wadung zong hi dal leg abang jingena hi chi wadung hi masangai tabang wadung hi ne na ti akado le boithimin zong masanga chu wadung neu cha ai buwi tin walcha achun paunum lo bang achun an sei do in ke manzong henge masanga chu wadung neu cha an hi zong le tun wang alit dan hi le bang tan ni khat le ahung po ke khadam ti hi dip cha ka hi ban kiao dam pu ke thu chuna za kha em ti akado le boithimin zong ka he ka poi piti hi za ong a hin tin ke manzong 1975 kuma ban kiao dam po ke chu vanoi le sit na mi ha thina pen le agim nei pen a hin dam ho zong hi outlet chiner phata a aki control lo le tui intensity le structural imbalance a hi le po ke jing thei a hi banga mi himlung thim sung zong hi thlasit na le kipa na ho control lo wa iza pang ta lo achi sa thlasit zo si khol jing zong hi lungthim po ke na pe me puwe te akase echun phata chun a hin ven imawang a sei de poi kinzong hung o tin ka kai so in tuipang sung chunga chun ka topin akipa na theding a chun ka dai pantan chapang ki chipi a chun ka kichipi tai ka kichip na hunla aman nom asa pen chu tui chunga songnyau pe ki thol tui thol le hoia nga mat chu a hi ama dia chu adventure abang jingdan a hin amasa aninum lo be nu chu angnoi pantai boating na bol nom em tia ka do le angai poi tui ka kichai atin kinzong kicha hi in ke kom 19 boating ka bol pi kitai alai lang thim ka ga pha hun le ong kicha don yan
kol cha khia jingin kinzong kicha hi in boy ka koma nom lai sin tin aban chu ol chun ka zut pi in ila lang thim hi pha na chun khong ki le hun tan ain mai uwa ka tha in ki bang pa lo wa chun khong pai tai zana chun ka mobile ka vet le tuni chu nom ka sawale thank you so much for your company ti message khat kamun kinzong ka reply pa in hichinia pa na chun ke ni dinga chun WhatsApp chatting chu regular exercise ang hido tan ahin kho zong thingna gop pulha a atha ong don do kit banga hungnu do kit abang tai hiti chun nila khat hi drawing kana bol le ehin kolin ipina bol ham tin ehin dongin kinzong nang kol nga ka hi ti a kadai le anu in nei dai dai jing hit ti mo ahin ti pha na chun kinzong leisit chunga kalungsit pian nu lim ka ji drawing ka bol pe ta ahin hibang ka it ko hom to ta lim ka ji a na kolin isu boy a hi tin anui to kop le as thangsit sa a ka hinom ta ve koi ai te deong mi wang pha chungnung hite intena a hin tin kinzong awang phat awang si wang ka hepun kalungsit ne ti wang ka hinai ti a ka keu lim lim hun le as nei dai dai jing hi ti mo thuta khat kahinsei ding a hin no hi thei lo ding tin he o satal dai khu ka ba de hin ngaloi waterfall a lungsit ta in nei pui ti mo na ka chi khanai poi a hin tin kinzong henge boy them ako poi ka ti tai hiti chun phal ni ong chalin satal dai ni zong ong lungkit tai satal dai ni achun boy them bat dei ong hitan pi ding adang khailo ji achun amalim ka ji tebala ka koi chu bat dei gifat pi ding achun ka gyal tai lekha neu khat na chun ama hi kalungsit pen nu chu a hi tin ka ji in pek pata achun ka bolin ka koi tai ngaloi chi ding achun bazar achun ne thei tampi le don ting mineral water cool drink ka chopan sentimental ta music ngoijen jin ka play in all achun gari tol to cigarette chep ko machun tinglang kongkalpan hunta na hile amul atlang dan to a music to huisi wat jin jenin kamai ahin mot le koi ma het lo wachun kalung tim sung chu ka romantic la jing tai molchung kangkal do hun le anup le jing in huisi a hlavil vilin side view zong a ho in putin tong statue le mai cham cross lim lin ta khat anum kit le boy themen zong nom asale in khu he ta poi ta ba chun koi hill station min thang ta ta ho sang chun amon chunom ka sa zoi cross mon achun ka topin view hoi le jing in sisi pul khopi zong vet vet to e hitia ka keu lim lim hun pe ta achun ke zong ka chi phe in karsunga ka koi give back chu ka galado in boy them hi chi hi kila in nanga dia ka special birthday gift a hi tia ka pi le ki pa ta chun akila in a cover chu a hlapla pai le alim le ka thilji chu mu pha na chun a king jing in chubang thanom ta a gift kila ham ki ti chu iti hitam thip chen a chun a kun hlan amit hi zo ang pa do ta na hi le ki zong seiding hello wachun om chen chu kamo be tho tan phatom khat set pi zo wachun ima jong sei lo wachun e hin mo koi cha hi a e chop jing le kalung mo don do hi tai hi chun aman zong he o hi chilim hi ta bi ale sit chungan dalung sit pen ulim ham tin e hin dongin kin zong ta be a hi ka zo ka sei poi ka ti le a hi le ibola ke nei pi ong leisin a kit pen a hi na ti hilo ham a hin tin kin zong boy them ka it zia ka pi na hi kahinkho jing zong nanga dinga angai cha na omle kait poi ka ti le aban ima sei lo wachun athip chat tai chuin kin zong si peita hi te tin a khona chun ka kai phe in ngaloi wedding a chun ka chi hun tai water foreman a chun chomkhat kom hon in lim imma ka kap chai zo hun pha na chun kile ta hi te tia kong ki pa do got hun le a keng ko to sang thim a hi je a chun sung hleula a ki hlo pelin aizo ka kyang tin a to thlen tai kin zong a kyang chu ka ven o imate lo pi chen chi hete ka ti le chi dinga chun hong ting to in
akal ase gut le ka chi thei poi nei dop tho o a hin titan kinzong ta taong katile I atitan dop ding chu ka gel le alampi nup lo to ka ngap cha hi be in nau po achun karchan chu kan pu lu tho tai kar sunga chun first aid box ka vet le pain relief hat ana umin akyang chu ka zut pi le na asan ali so do tai kinzong ka dai in ni ki pu sa nom ji an a bol tu ve tana katile alung hang do in ei don bru momang tapon hi phat na chun kinzong lunghang hang jing o a hi le na lunghan le na hoi che che in ka bet nom che che etia ka koya a beng ka cho pi le na na chun a hung nui do be men a kyang jong chu pain relief ji achun adam do tai mol chung chu no sa be se ji achun chom khat set pi chu ka to pi in no ma sa walin bu khat ki sa hitin chengap ta hi te ka ti le ta be a hi etin a hung nui in anup le wang achun ni lum pai ding a hi ta ji achun in lang kong ki le hun tai hiti a ki ngai ta le kilung se ta hin ko kaman hun na eki holo le buzong ne thelo banga kom hun chu anu le apan ahin hedo atan a hi le achanu ahin pho pan hun tai anu le apan ke chu pum ve na chun evet nom hun tapun ipg ham jong ka hedo pon khol jong ka khol te poi aji chu anu le apan ei chu ti mu da hen ei the jong le achanun ei lungsit po le kho kana sa lo na hi anu le apan kzia a ho sit chen huna chun boy thim chun ke ingai che che abang tan om dan chu ka vet le boy thimin ei lungsit ei ngai dan chu I ham tin ki khen na bang umta be le ama le ama ahin khu kilangap cha hiljing a hikitan boyne chu maybe banga jing a hitai hiti ka la chun boy thim jong ang tam motan akivet sa le kidney damlo an hitai ni khat ni ka ki gel gel le epg benta hi banga hi e mu da uwa e dei lo hi lo hitam tin kalung adong thim tan ipina hi le kidong tim hen tia boy thim fona ka hupia ka do le heo fona ka seinom poi ikimo to ni khat le na sei pi na ngai tin fon atha do tai ki jong kalung athe che che jingtan kawal the him him ta poi hezi achun ki mu pi dinga chun ka tim tan a hi le marketing achi ding ka hi bazala ki mato hi de ti pha na chun bazal ka zon tan ke hone ding mun ki tup lo ji achun car park da na chun car sunga chun boy them ipi mong ham fona na sinom lo chu tu nei se pi tan ka ti le asinom ke tapon kinzong ha do ka do pha na chun ha sata chun ahin sei do na na in heo imadang a hi poi kanule ka pan nang ho hi kausi a hi tia na the thun a hi a hin ti le ka king dot jingin aban sei beding jong hete telo wachun ka ki gel le ka hin lo be kha na e king o khum jing chu na ka san ka dip avot jing tai chom phat zo wachun kin jong boy nanulet na pa chun a het khil a hi ke jong nang tabang bang a mi him khat kai buwe ka ti le heo ke ko ma ibola sei na him kin ta jong ka ta san pun kalung sit pen khat na hi ta ji achun I ham tin kausi an hi ta be ta jong le chun kausi hi jing dia ki gel ha ka hi tai a he thim lo kanu le ka pa zo ai puwe a hin tin seding hello wa chun thlasita chun in khong ki le ki tai in kalhuna chun kanu ko ma he no min e ho hi kausi a hi ti a e he no ham ti a ka do jing le kanun boy ko in ipi na hin se pi hitam a hin tin ven kausi ki ti hi legendary thusim ma ki sei pe ata ham hello ham ki hello society am him khat ki the bol na la untouchable sanga jong na sa zo ki the bol na sang pe na hin mi him khat ki zo thang na ipu ve na ni te na pa te ho chu melu mi sangen ana mel hoi thei uvin a hi le INC athang si hon kausi a hi ti an sei thang le kausi ta san superstition society hi ji uwa hi ti a hi keizong lungol thei telo wachun kausi ka hi lo dan chu iti proof ka bolding am tin ka ki kel kel tan hin la kausi ki ti chu proof song theilo amlo khat au me ki ti kita san tabang a hi ji achun proof borji jong thei pun
nikhat ni le kausi kahilodan hin hedo na wete ti achun ka kigial hatan keizong kana to na project ho zo chu ka boy pitan phat ong zong a le tan ina zong ko man tapoi nila kan hi boy themin trade fair chi ding achun a hin timin kinzong nanulet na pan na ho sit lo beb jin nom ka sapoi amongin kin phat zong ka nei poi na loi ho to na chi jing tan tia ka seile alung no mo thim je achun ke zong ka ki kongin trade fair ka kilon khompi tai amon ka galun hun le mi pum tim achun adim jing in a khu chu ka tu in ka wale le pi le game ahin mu pha na chun a tha nom tan athanup na game ho chu ka kichip kompi le nom asale jing e hitia ka koma om le lungmung sela chapang neu cha ho panga innocent the na hin kho amanji chu kalungsi na ta kha da hin phat ki ne hin lang anu le apan emu da lo hi le aphat si a khompi ding chu kalung a hi zan ong so tim phat na chun thanom hle jong leng kan pui do in kong kile hon tai phale ni kho na che chen hi le helman lo ka achun customer zong tampi kan nei tan kana to project pending zong an tam hle tan hi le customer satisfaction ka kho sa ji achun ong man lo wa chun na ka tongin su lai to hlei ka tho tai hitia ka boy ka la achun kin ma kan he to lo wang a ka ngai ta boy thim chu adam mo na ana seriously dan hitan ni la khat kai mut ko na chun message ka check le hospital ra ka umeti boy thim message ka mun kalung adong hle tan ajinga chun hospital ka del le gel phalo lambe achun dialysis ani ke bol hi ke chun ipi serious ta azong kan gel phalo wanga serious thim a hi chu kan hedo tan no mo ka sale jing e hin la kin ima ka hedo lo wanga nu le apa chun boy thim dam mo chu ke ingo huna hospital ka galu jong chu pumvet na e vet num hon lo a hitan kalung na be sianin kausi ki hita be hen lang anu le apa zo chu ki pe li le kalung hitai ki jong to sot talo wachun boy thim boy lungim hi in hungdam sel in tin khong pa do tan ama zung ni tum zo wachun ang pa do tai hospital a ko na chun hungpa ta zung le masanga tuile nga bang ke ni dia ki mu to na om thelo pha na chun kom na chi hun a gen thei ta hin kho kamalai ta hun na chun ni khat kol hongin ka vet le boy thim kol hi phat na chun gang ta chun hello boy ka ti jing le boy thimin zong o theu chen na chun he o khat vei be hongin lang ni ki mu sa tang o na mel zong ka mo no min phar si in ka ko ma jing le chun po ka ti a hin tin ke man song boy idinga lungkham na him lungkham hi be in na hin kho hlum ke aka ko ma po nom jing ding a hi ka tin apau do zo lo ji achun ka thamonin tamse selin ti achun ka koi hun tai ei munum dan ho chu ka gel ka pon le jing in alo na ji le ka he chom pon akoma umleng dam doi tampi ane sanga adam ding jong ka he nai hin la anule apa ji again thailo be ding ke ni hepanga ka gen thailo hun hi tai kalung sit pen boy thim ta sa tam to ding kal nga lela kom jing wang achun iti hitam damlam mano talo wachun alal che che jing tan alo na ji la ka tapon kalung thim le kahinkho pumbai achun apoi to tai amal apha se achun dialysis achi chi jing tan kinepna neilo bang kai do tai ama ha da motil chana chun anule apan ke igin mon asang che che in I ham tin thina bang ni ta pa le min ke tha agel ta pe ding chu kapon le jing tai hitia lungkel kin thei ta kom lai ta chun ni khat kaloi pan poi thim kidney failure hi dan e hin se pi in donor dingla amazo povin thiding din man a hitan a asal he etia an se echun na ka sa dan tan chu ka tu khu ki hian abangin kamin a khu ajing jing tai ke jong ni la achun ipi ka pol ding hitam tin imalova chun ka ki jan gel khuwa in ajing jing ka achun hospital zona ka chi paile hospital kal huna chun masanga evet nom lo hil anun e hin mu pha na chun akap do jing ta na hi le thilum dan chu a hoi ta poiti ka hedo tai kin jong boy thim chu ka zon lu nian boy thim tia ka ko le ahung ha do in thasi ta chun e hin ven
thula sei do thei tapun amin ako na chun mit tui drop kha chu kang chan ong wala in ka vet le leiset chunga kalungsit pen nu chu pa cha hoita mo thlabang chun alim amel zong anatang thlatan kalai na le jing e kin zong boy lungim hi in nadam tho tho ding a hi ke ka hilai si a na thi thelo hil ding a hi ti achun doctor pa to ki moto ding achun ka pa do tai doctor pa ka ki holimpi le kidney transplant tailo option dang ta poi transplant a hi lo le takat kalwar zong hingzo ta ponte ain ko ten kidney donor amuzology uwa hi ti a hi umai mai hi tai ti an sei phat na chun kin zong doctor kidney angai chat le ke kidney omnai kin zong pijing enge katile doctor pan pasal kidney no mai a transplant complicate a hi dan le ha sat a hi thelo dan thu cha se in kin zong sir apiding ke ka hin a bolding nang hin ke ready sa ka hi tai ka ti pha na chun a hi le donor dang zong chum lo hi ta je achun wang ve the a hi a hin tin kin zong ka ki pai doctor pathenian alampi hin gung nan te ka ti pai ki le doctor pan a hi le matching a hi lo he na tinga kinom so talowa medical test bol pai dinga chun a sei tai medical check up bol dinga chun ka kikutan kidney transplant na to pi pen test so chu blood typing tissue typing cross matching le antibody level test azat ho hi test so si ka bol chai wa chun doctor pan e hin kovin hi theinante tia acp chu ka kipa le jing tai kin zong kanu ka kolin project ho ta khat kanei ji in lakhat tabang in kong pa thelo ding a hin analung kham hi uvin tin kai sa tai chuin ke zong treatment ap pe tawin hospital achun ka tai hila ka kidney donor ka bolding hi poithim ko mazong ka sei do pon anule apa ko mazong ka sei do poi transplant bolding ni khu achun kani hona chun a hin tol do uvin a hi le poithimin a hin he do tan lampi corridor achun hiti hin a hin hove he u epidinga hita bang decision hi nala aham ipi ka hi ake hi banga hi neigim pi jing hitam a hin tin ke manzong boy kahinkho hi na nga hi haina hu ka nei lai si a kadal halo hil ding na hi ti aka sei chai chat le oti ruma e tol pai uvin hiti chun operation chu ki palian pungkal zan hom zo wa chun patilung si zala chun kidney transplant zong chu success a hitan hu kain he do achun ICU na hitai anule apa hin khozong seilo be achun aki hial deltan hichini apa na chun ei thet huna zo si zong chu be helin achapa khat bang bang achun ei gel huntan hospital akom sungin zong lungsit happy ta chun ei limbol hun in agent le huntai hinla kin ka gel tupi pen chu mehma dinga sacrifice kalwala chungnung zo omlo banga thiding ni khu nga a kalungsit pen no hin khu ka hu do chu hichilei sit na kong pen lo a hi tin ka gyalien ki sangin zong ama ho ki pa zo uve ni zat ham zo wa chun ke chu discharge a boltawin boy tim wang discharge a hi la e in ka gathun le kanun he do phan achun boy ipine ka bol hitam tien ali so jing in kin zong kanu chu kalhem themin hasata achun ka convince na e keizong potalo wachun damdoi kanen in mona chun bed rest ka bolin boy thim zong lakhat zo wachun discharge ong hitai hitia so pia u anawin zong api lo kin ka hinna organ zong ilo hila ka pi do si achun anule apan e hinta sando huntan aji chu amho chun keibola na ngai tu u hin ata ba a ke chu kausi ka hi a adam ding ka dei mongle kape katom dale adam jing ding a hin la adam na dinga ka organ donate ka boljing chun kausi ka hipoiti proof api hitai anule apazong kisi in ka koma ngai dam athum huntai heti chun thlai zat hamzo wa chun bai them zong ol chun ong ki do do in adam thingsel pha na chun pulepa chona do la anule apa ko ma zong thumlo tulai meris zong hilo akizam zong hilo wa chun
Lesin ak lungsit pian nu chu ki puin ta san upa khat ka ki tau sa in ai ti ak khen ki talova ka koma jing dinga chun ka ki puin ka ki chang hun tai hiti chun thusim jong ong ki chai tai thusim hi ingai numule lungset ta in like share subscribe in bolchi pi ki uvin kain tim su ke ki ve aban anang ajung hite